Menjadi sarjana di masa pandemi memang bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi kondisi bukanlah suatu halangan yang berarti untuk melangkah maju mewujudkan mimpi. Wisuda merupakan akhir dari sebuah perjuangan secara teoritis dan sebuah awal dari perjuangan untuk kehidupan yang praktis. Selamat untuk wisudawan dan wisudawati Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur periode Juli 2021. Semoga bermanfaat ilmu dan pengalaman dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Semangat untuk mewujudkan mimpi menjadi sebuah kenyataan. Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai dan apa yang diimpikan bisa diwujudkan. Sekali lagi, kami dari Hmak UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Kami tunggu karya kalian. You are amazing. Terima kasih. Outside it's cold. That wild wind, oh man, winter's on a roll. But if you could come a little closer, you could keep me warm, and we could leave our mittens in the drawers. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be with you. Outside it feels like rain. These old knees, they tell me thunder's on the way. But if you could come a little closer, that's all I would need. April showers become distant memories. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day